Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video. Navađamo se u Švajcarsku. Posle 9 godine, 3 mjeseca i 23 dana napuštamo Švajcarsku. Vraćamo se za Makedoniju. Auto je spremno. Kako što možda se vidi, puno do daske. Dosta je bilo stres, ne možemo ni da ga zatvorimo. Moramo da napuštimo Švajcarsku u najkraći moguće rok. Vraćamo se, ostanete u kanal. Priplatite se na kanal za da vidite kuda idemo, što rabotimo. Pozdrav do svi od Švajcarska.